Potpuno zadovoljavajući, 90 minuta moje ekipe, kontrola, dominacija, šanse za golove, samo ta mala iskrica, taj mali detalj nije bio u igri da dadnemo prvi, drugi, treći gol, ali mnogo puta u njihovom 16-tercu. Njima nismo dopustili ni jednu malu šansicu. Nakon onog malo tragičnog ispadanja u kupu, ova performans danas na terenu kapa do poda mojoj ekipi. Niste praktički ništa ni mijenjali do same završnice susreta, puno povjerenja imate u fizičku spremu svojih udarnih 11. Naravno, tako treniramo, ali što ću mijenjati kad dominiramo terenom, zašto nekoga da kaznim kad izgleda jako dobro, tako da mi je žao ovih momaka što su bili na klupi, ali kvalitet ispliva prije ili poslije, tako da će svi dobiti priliku ovdje, ali ovo je bilo 90 najboljih minuta od kad sam ja ovdje trener. Ulazite sad u onaj najnaporniji dio rasporeda, što očekujete od ovih sljedećih utakmica protiv praktički svih velikih? Pa mi se nikoga ne bojimo, mi se nikome ne podređujemo. Moje ekipe igraju hrabro u fazi napada, tako i u fazi odbrane. Tako da se veselim svim utakmicama i tražit ćemo u svakoj utakmici pobjedu kao danas. Evo ga bod, šteta. Mislim da smo bili bolji svih 90 minuta. Fala nam ta jedna mala doza sreće da zabijemo taj pogodak i šta je tu je, idemo dalje. Mislim da je dobar i ovaj bod nakon onog šoka u kupu i ne prolaza u finale. Dižemo se, rastemo i mislim da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu i da će biti sve bolje.